Sa atong papa-artist info talk karon atong pagahisgutan ang kining video statement ni former House Speaker Martin Romualdez about aning issue sa flood control scandal kining graft and corruption nga padayon karong giimbestigahan sa atong gobyerno. Atong paminawon ang ang excerpt sa video statement ni Congressman Romualdez. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Sa gihimo nga video statement ni former House Speaker Martin Romualdez, iyang gi-explain didto ang iyang side kay na feel niya nga taliwala ining dako kayo nga issue sa graft and corruption dinhi sa Pilipinas, mostly related sa flood control. Iyang giingon nga nganong ang narrative sa story nganong sa iya man tanang blame, no? Murag siya man ang gihimo nga scapegoat. So iyang gi-explain nga gi-explain niya ang proseso
sa paghimog budget paingon na didto karon sa implementation. So iyang gi-point out didto nga nganong siya man ang pasanginlan nga when in fact paghimo sa budget diha sa lower house daghan sila tanang congressman ana ga debate, di ba? Sa budget, and then once nga ma-finalize na ang pag-budget sa lower house, ang budget dito sa lower house ipasa pa man na dito sa Senate, di ba? Bicameral conference na lang na para mas mahimay-himay pa, mahisgutan pa og ayo ang budget. Then after that, pag ma-finalize na, ma-approve na, dili pagyapon na mao. Papirmahan pa na dito sa presidente. Mo na ingon ni Congressman Romualdez. Unya, i-review pa na dito sa presidente, kung okay na, sa kanya pirmahan, saka siya i-implement. So daghan taas ang proseso, unya daghan ang tao nga involved nganong siya raman ang sa iya man naka-point ang fingers aning issue sa graft and corruption. Na say statement didto nga ang posible nga gakahitabo na gid ang kawat wala diya sa Congress, wala diya sa Malacañang, kundi na didto na sa implementation. Yaman ang statement nga na didto sa procurement, sa bidding, abot na dito ang mga ghost projects. Unya, pag abot sa implementation, ingon si Congressman Romualdez, wala na may labot ang Congress ala sa implementation. Ang mga respective agencies na. So mo na iyang pamahayag. Ang pangutana lang na naman gining issue sa kawat, di ba? The fact is usa ka dakong kamatuoran nga nagikawat nga nahitabo sa panudlanan sa gobyerno kay naa na may mga district engineers nga nag-uli sa ilang kinawat, di ba? Ilang giuli. Og si former DPWH District Engineer Henry Alcantara, ang state witness sa gobyerno, nag-ingon nga sa 100 million worth of project, 35 million lang ang mopaingon gyud sa proyekto. Ang 65 million muna nang gibahin-bahin sa mga kawatan. Si Engineer Alcantara ang nag-ingon ana sa article sa Inquirer. So bisan pa og inadto og explain ni Congressman Romualdez nga imposible daw nga ma-appeal ang mga congressman, senador sa pagpangawkaw nga wa man daw sila appeal sa bidding, wala sila appeal sa procurement, blah blah blah. Ang gustong madungog sa mga Pilipino, ma-explain pod ni Congressman Romualdez kining giingon ni Engineer Alcantara nga 35 million lang ang nadapat sa proyekto, ang 65 million gibahin-bahin na. So ang gusto may buwan sa mga Pilipino karon kong kinsa ang nagbahin-bahin sa mga kinsa ang mga nagbahin-bahin sa mga gipangkawat nga pundo. Kana muna gusto na mahibawan sa mga Pilipino. Ayun ang process. Yeah, of course. Sa process, alam mo yung lugar ka dito nga nangawat mo sa process, wala maging may tabok ang kawat. Tama man ka, Congressman, sir, nga na dito sa bidding, sa procurement, pag-release na sa kwarta, kay dito man na, di ba, dito man na i-down, dito man na ang kwarta nga giaprobahan sa legislative o sa executive, dito man na mo paingon sa ahensya, sa implementing agency. Tama? Dito na mo paingon sa implementing agency. Pag-implement ana nga kwarta dito sa implementing agency, diyan na din nahitabo ang kawat. Diyan na din ang mga katong kickback, katong
25% nga komisyon, di ba? Dito na eh. So, gusto sa mga Pilipino kong ma-explain nimo kung naba kay knowledge, kung basi na kay knowledge, asa mi paingon tong gipangkawat nga pundo. Sa diri na lang ta mag-base sa kang Alcantara. Sa 100 million, ingon si Alcantara, 35 million lang ang nadapat sa proyekto. Ang 65 million, wala na. Paldo na, gikawat na. Asa na gipaingon karon? Asa na gipaingon? Kinsa may nagbahin-bahin ana? Who are the people involved on the dividend sa pagbahin-bahin? If you can explain that, I think you can convince the Filipino people that you are really not involved in the graft and corruption. Not only you. Kung ma-explain na sa Malacanang, base sa ilang investigation, kung asa gipaingon tong mga gipangkawat na pundo, asa gipanghatod, kinsay nag-enjoy, unya mapamatud-an nila based on prima facie evidence, well, good. Okay na. Mayo na siya. Kaya mo na gusto may buuan sa mga Pilipino. Kay kining pangutana kung naabay kawat, na namang gi-probable cause. Kay katulang mga gipanguli nga kwarta, gikan man to sa kwartas gobyerno. Salin man to, or momontong nabilin sa mga kickback si panguli. O di na ikawat na nahitabo. Aside from the fact na nag-witness pag yun si Engineer Alcantara, nahimo siyang state witness karon. So, ang atangan karon sa mga Pilipino, kinsa man ang nagbahin-bahin sa mga gipangkawat nga pundo sa mga proyekto.